I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu, kao što vidite, radit ćemo 5 stvari koje možda niste znali o Kageima. Tako da, eto, hajdemo da krenemo na video. Sva 4 Tsuchikagea imaju sposobnost da lete. Da li ste znali da u prvom dijelu odijelo Kazekagea je plavo, a u drugom zeleno? Sva četvorica Raikagea se zovu Ai. Nije poznato da li je i Darui uzeo to ime. Ako bi Gaara umro bez potomka, sljedeći Kazekage bi postao Shikadai Nara, zato što bi on bio jedini koji u sebi ima krv Kazekagea. I posljednja stvar za danas jeste svi Tsuchikagei osim Ua su iz Kamiziru klana. I dakle ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, obavezno stavite like i hajde da probamo u ovom videu nekih 25 lajkova. Tako da, eto, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!